bakuru bakanjo nyanjuru ncheke ni barianite na bara batikuwata mbaru mirandi thatu miru irani waki bwari wa rais kieni kiandege na kinye kieni kiochethra gov akiaria ntubo mwandiki munene wa kanjo nyanjuru ncheke Josephat Murangiri awite bara bakureana na mirandi ni andho bamiru akiarekire mubango yochanchamuka rukire dware Murangiri nethirite kinya kimeneria bara bakuruana munini wa rais kithure kindege kisiasa akioneka yaka kuwata mbaru wambi Bosies Ruku. Kiaria rukirirwa ruare Kiwero FM 96.4 mubango ne achanchamuka mwandiki munene wa Nyanjuru ncheke Josephat Murangiri na wite na kuwata mbaru miaria ya minister Tingweba Mungi Geoffrey Ruku. Murangiri na wite kaita ya kinyi Mount Kenya West kuwata mbaru Mount Kenya East ndibaromba atiri na ikyo mpambire ndauga atiri politics ya Kenya na leadership ya Kenya te police abwe mwiriga jo mwojo gwitwa iku ni Kenya yonde tonto bono nto itukuthoma na itukuthoma ndabwira urankubatega ibetikirie tu turungamena na kindi kiyo twinwe twitania as a team tubetikie brothers betu batwika batenda kuthithio then be it tugeta batwi tutenda batwi miru tutongeria miru kubaikio opposition batwi thirikari na itugwete na ketha itugwete thirikari tutumba kwirwo ute thirikari twatwe thirikari tutiene batwi twira thirikari na tubwite computer on that government kukurukira kithure kindiki. That is my take ndemukuru Nyanjuru ncheke na nipomba kwa advice ya miru betu na Mount Kenya East kukeja twiga mweko batikwenda kutunga mukono yatu turonga mukono twitania batwi we can shape our way batu thirikari ne tuterwa tu thirikari ro twigetie na Murangiri wite baba kuriana na wakiboya strip kieni kiosethira golf na State Lodge ni antho ba Meru akiwa mirandi ekaba karitwanya tongwe kwa ugo twina ya strip idene Meru igo open Meru na kuleta kitu investors in Meru kwethura twina golf course iko open Meru na kuleta investors Meru tutecetha golf turia Meru aki tuka attract international world ikeja Meru na itwe tukaya twe find car turia Meru no tuikareta a lot of income tuka create job opportunities na mantu maingi jaga karika. Murangiri nongelete kuwa niwe mwandiki munene wa Nyanjuru ncheke mwanka mweri juenana mwaka 2028 akiwa kaitaga kinya aeta retire. Juli ni Ameru Temeru Ameru including Tharaka Nithi and the part of Isiolo. Nyanjuru ite one legend lakini tuina Nyanjuru ya Tigania tuina Nyanjuru ya Egembe Nyanjuru ya Tharaka Nyanjuru ya Mwimbi Muthambi Chuka na Imenti iyo ndera nderinganirwe ka Ameru Nyanjuru ncheke kwa nte kwariria mantu ja Nyanjuru ya region ndariria mantu ja Nyanjuru ya Ameru na niyo kariti Raymond Mwenda Nteto cia Weru.